Srce Rije je uvek lupalo, poput zarobljene ptice koja udara krilima o stakleni prozor. Želim da govorim, mislila je, ali strah je prevelik. Ova borba ju je držala malom, a njeni snovi su bili zaključani. Njena prijateljica, Anja, videla je njen bol. Anja je bila mirna i jaka, poput starog, čvrstog drveta. Strah je samo glasna misao, objasnila je Anja. Nije stvarna opasnost, ali tvoj ti igra trikove. Anja je podelila svoju tajnu, tihu minutu. Kada strah udari, ne bori se protiv njega. Samo zastani, zatvori oči i diši duboko minut, rekla je. Fokusiraj se samo na vazduh koji ulazi i izlazi, kao da posmatraš talas na okeanu. Ova jednostavna radnja razbija čaroliju straha. Rija je započela svoju praksu, pokušavajući tihu minutu pre velikih trenutaka. Kada je osjetila vrućinu brige, zaustavila se i disala, osjećajući svež vazduh. Gromke misli, strahovi ubrzo su postale šapati, a zatim tišina. Konačno je održala svoju prezentaciju, njen glas je bio jasan i jak. Njeno grudi nije osjećalo težinu, osjećala je lakoću, kao balon sa toplim vazduhom koji se diže. Naučila je da hrabrost nije odsustvo straha, već disanje tačno usred njega. Moćna lekcija je ova, ne možete eliminisati strah, ali možete promeniti svoj odnos prema njemu. Vaš dah je vaše sidro. Koristite tihu minutu da povratite moć svog uma danas. Pretplatite se na Srbijan Repo i komentarišite moje sidro da nam kažete da počinjete ovu praksu.